Dobro večer svima. Evo prvo kolo prvenstva je iza nas, pobjeda Dinama protiv Lokomotive 3:2. S nama je trener gospodin Ante Čačić. Komentar susreta pa onda vaša pitanja. U najavi utakmice, ja sam rekao da nas čeka jedna teška utakmica na otvaranju sezone. To sam rekao obistinilo, imali smo nažalost, iako smo imali prvi priprijetili, napravili smo nakon toga dvije i tehničke i sistemske pogreške. Dozvolili smo da olako Lokomotiva dođe do vodstva. Ono što cijelo priči veseli, to je da smo se kao momčad uspjeli vratiti. Sigurno da kad gubiš 2:0 da nije lako, morali smo mijenjati, promijenili smo malo sustav igre. U toj situaciji smo imali igrača manje u sredini terena, tada su se naši igrači dosta namučili da bi to iskompenzirali, da bi došli na kraju do tog željenog rezultata. Drugo po vrijeme nismo baš lako ulazili u prilike. Na kraju nam je u prilog išao taj crveni karton i uz onih par prilika smo došli na kraju do, ja bih rekao, velika 3 boda, jer na startu je jako važno knjižiti ta 3 boda. Čestitam igračima, ja kažem, uz sve ono što nije bilo dobro, a uspjeli su anulirati, uspjeli su to sve skupa izvući. Sigurno je i normalno da još uvijek nismo u petoj brzini. Ovakav jedan rezultat kad se ovako izvuče je poticajan. Da je utakmica završila i nerešeno, ne bi bilo nezasluženo, jer Lokomotiva se pokazala kao vrlo dobro organizirana momčad sa kvalitetnim pojedincima. I na kraju moram reći da smo gledali jednu dobru utakmicu, zanimljivu, za nas trenere malo dramatičniju. I moram napomenuti, odnosno spomenuti naše navijače koji su zaista bili poticani svi 90 minuta, iako smo imali taj negativan rezultat i možda periode igre koje su trebali izgledati drugačije. Bili su uz nas i sigurno da ova pripada pobjeda i njima. Zasluga za tu pobjedu. Hvala. Evo možete krenuti s pitanjima, molim vas samo mikrofon koristiti. Drmićeva reakcija nakon ulaska u igru je bila fantastična. Slažem se, radi se o dobrom, odličnom napadaču. Veseli me da je upravo on u toj prvoj utakmici u debiju postigao i prvenstvenom debiju postigao i 2 zgoditka. Htjeli smo malo drugačije tu utakmicu pokriti s obzirom da je već utorak utakmica. Ispalo je kako je ispalo, kad rezultat je bilo tako da sam ga morao aktivirati prije i samo je potvrdio klasu, jel? Jedno hipotetsko pitanje, kad bi se isključili kao jedan neutralan promatrač, gledali utakmicu u kojoj gost povede 2:0 pa završi 3:2, reklo bi se odlična najava sezone, praktički tamo gdje je stalo prošle godine. Na kraju ipak najvažnije upisati bodove. Dojam, rekao sam kakav je bio, na tome ćemo raditi i poraditi, ali ponavljam, nismo još na onom nivou koji bi trebali biti, što je i logično, izašli smo iz priprema, one su bile i relativno kratke. Ove godine dosta smo naporno radili i tu mogu pridodati, odnosno pripisati da su neke greške i posljedica takvog stanja. Iako radimo na nekim detaljima u igri i ne bi bilo dobro da se ponavljaju, da uđemo u recidive sa nekim stvarima koje ne bi ovako na otvorenom o njima, ali imamo prostora, imamo i vremena, kažem, ispred sebe da to iskorigiramo. Hvala. Iduće pitanje? U sljedećoj minuti prva zamjena, jeste možda pričali sa Petom, kako je reagirao na tu zamjenu? Sa Bočkajem? Gledajte, nije Bočke bio mijenjan zato što je on uključio krivac za primljene gole, pa cijela momčad je u terenu čelo sa mnom, nego jednostavno je bila načušna potreba da dovedemo jednog napadača, jel? I onda odlučio sam se izvaditi Peru, stavio sam tu Ljubičića koji je već adaptiran, vidjeli ste ga prošlu utakmicu protiv Hajduka. Odigrao je dobro u fazu obrane, dosta toga je pridonio prema naprijed u samom u izgradnji igre, tako da
bila nasušna potreba nakon 0-2 da reagiramo i da uvedemo napadača. U toj situaciji sigurno ne mogu mijenjati napadača za napadača, moram nešto promijeniti. Činio sam to što jesam. Ne? Iduće pitanje. Škupi, jesu svi, za početak to, jesu svi dobro igrači, niko nije ozlijeđen, niko nije nešto... Ne, moram samo vidjeti, s Ristovskim dobije neugodan udarac u pokosnicu, ali drugi svi su po trenutačnoj reakciji nisam vidio da ima neko problema. Škupi? Škupi, kad odspavamo noća sutra, krećemo pripreme za Škupi. Pa dobro, mislim da je ova čak utakmica jedno dobro upozorenje, ako nas čekaju ovakve utakmice u Europi, da nam se ne smije dogoditi da na ovakav način dođemo u rezultatski minus. Ali ponavljam, treba im na kraju čestitati, jer nije lako se od 0-2 vratiti na 3-2, pokazali su zaista i moral i htjenje i dosta su se potrošili i na kraju su došli do ta vrijedna 3 boda. Pitanja više nema. Ako nema, to je sve. Hvala vam. Hvala vam.